Thanda ukulibingelela babukeli labalaleli indawo ngendawo. Sithanda kumbonga umlimi ngesipho sempilo asinika sona mihla malanga onke. Ngiyalinxusa ke ukubana sikeni siye elizwini likaThixo, sizwe ukubana uThixo usiphatheleni ngosuku lwanamhlanje. Hamba lami ebhukwini likabahluleli, abahluleli isahluko ngesesithathu esincinyane singamachumi amathathu lanye. Judges chapter 3 verse 31 ibala kanje: Ngemva kwakhe kweza uShamgari indodana ka-Anathi, owabulala amaFilistiya angamakhulu ayisithupha, laye wamkhulula u-Israyeli. Limu abusise ukufunda kwelizwi lakhe, siyakhuleka. Baba osithanda osezulwini, siyabonga Nkosi ngelizwi lakho osilungisela lona mihla amalanga wonke. Khuluma lathi ngosuku lwanamhlanje, ngayo uJesu siyakhuleka. Amen. Sihlobo ezithandekayo, ngikhethe ukubana ngijime ngingaphansi kwesihloko esithi Shamgari. Shamgari. Njengoba sikhuthazana kangaka indawo ngendawo kubana sihambe njengabameli bakaKristu kulo mhlaba ogcwele isono, kulo mhlaba ogcwele isiphithiphithi, kulo mhlaba ogcwele ukukholisa lokudlala lakho konke. Njengabameli bakaThixo kumele sihambe singahlali phansi. Ngithathekiswa indaba engiyithola kubahluleli isahluko ngesesithathu uvesi 31. Ivesi le yodwa ikhuluma ngale undoda. Undoda lo uyangithathekisa kakhulu ngoba akukhulunywa ngaye indawo ezinengi, kodwa kukhulunywa ngaye kuvesi yona leyi yodwa. Njalo futhi yivesi yokucina, ngesilungu singathi yi-CV, okumvezayo okumchazayo lundoda uvezwa kuphela evesini yona leyi yodwa. Verse 31 ithi yona ngemva kwakhe, ngemva kukabani. Ungayibala uqalisiya phezulu ngale sithola ukubana kwakulo Ehud. So ngezinye indlela ngemva kuka-Ehud wabakhona ubaba okuthiwa nguShamgari. uShamgari yena lo wabulala amaFilistiya angu-600 ngomqwayi wokuchayela inkabi. Ngesilungu abakubiza bethi khona yi-ox guard. I-ox guard ngumqwayi wokuchayela inkomo. Mhlawumbe abanye liyaqala ukuzwa nge-ox guard leyi, siyaqala ukuzwa ngayo. Kahleke ngamafitshane ngeke ngiyichasise ukuthi yinto bani, yisikhali mhlobo bani. Umqwayi lo lugodo. Ungahamba khona lePalestine, lokhe belawo lumqwayi, lokhe bewusebenzisa, lokhe ukhona lugodo. Phambili bafaka insimbi ecijile, kuyinsinjanyana okucijileyo. Emuva ngapha bafaka okulizenganyana okungani kuyifotsholo, okungani kuyispedi. Kusetshenziswa ke nxa ulima, kusetshenziswa kakhulu ngabalimi. Umuntu uyahamba emasimini alime. Nxa eseqedile ukulima, uyathatha ikhuba lakhe leliyane lidonswa zinkabi, ahambe ngaphansi komthunzi, ahwaye ngesipedi lesiyana ngokulizenge lokhuyana okusemuva kwesigodo. Ikanti ke lokho okucijileyo kusetshenziswa nxa ulima, nxa uphakathi kokulima, kwenzela ukuthi inkomo zihambe, uyazihlaba emuva zichitshe zihambe. Nxa sezilahleka seziphuma emfolweni, uyazihlaba njalo zingene emfolweni. Yilo ke lolu godo lokuchayela inkabi, ox guard, eyasetshenziswa nguShamgari. Lundoda lo ngezinye indlela ngingakubeka ngithi mhlawumbe wayelima ngoba kasichasiselwanga okuningi ngaye. Siphonga utshelwa ukuthi wabulala amaFilistiya angu-600 ngomqwayi kuphela. Ngakho ke ngithe ngibalisisa ngacabanga ukuthi mhlawumbe wayelima, kungenzakala ebhizi elima eshaya umfolo. Nxa ethi uyakhangela
ubona seqaqelwe, ubona amabutho esegcwele, ubona sekumnyama, ubona sekubayima izikhali, uzwa izihlahla sezisiwa, uzwa izisinde zamasotsha esethuthile. Amafilistiya phela, amafilistiya ayehloma okumangalisayo, babelazo izikhali ngokuphelela, belawo amahawu abo, lenkemba zabo, lemkhonto yabo, begqokile izembatho zokulwa. Yababona sebethuthile kanjalo, lundoda uyachiya ayekwenza, uyachiya inkomo zakhe, uyathatha umqwayi wakhe wonalo ayewuthwele. Ngifisa kuveza sobala lokhu sihlobo esithandekayo ukuthi kasonganekwane yinto eyenzakalayo yalotshwa phansi eBhayibhelini elingcwele elaphefumulelwa ngumoya oyingcwele. Kasonganekwana, kaso story sabamvundla lonteletsha, kodwa indaba yeqiniso eyenzakalayo. Shamgari lo wasukuma lesigojwana sakhe esasingani siyeyiseka, esasingani kasila ncedo, esasingani kasisebenzi lutho, kodwa usukuma laso lesi sigodo uyabulala amaFilistiya. Hachi 6, hachi 60, kodwa 600 uyababulala bonke bayafa. Ngijayele ukubuza mhlawumbe abantwana, ngibuza ukuthi ngubani wabulala amaFilistiya? Abantwana baphangisa ukuthi nguGoliath, nguDavid. Wabulala ubani? uGoliath. Kodwa wabulala uGoliath yedwa. Isitori esaziwayo kakhulu, uDavid ebulala uGoliath, loba wabulala amanye amaFilistiya. Kodwa umuntu oyaziwa kakhulu nguDavid. Kodwa uShamgari abantu kungani kabamazi kangako. Wabulala 600 Philistines. Kulezifundo ke engizitholileyo ezintathu hlobo zami ezithandekayo emfisa kubana ngilihlephunele sizizwisise, sizibambe zibe ngumphako wethu ngosuku lwanamhlanje. LuShamgari hlobo zami ezithandekayo, okokuqala wayengasogwala, kazange wesaba, wayengasogwala uShamgari. Aluba wayengomunye, wayengachiya inkomo, achiya konke, abaleke, agijime, ayeqatsha katshana ezintabeni khonale, abantu basale bebulawa, imizi isale ichiswa idilizwa, lemuli yakhe isale ibulawa, yena esebalekile. Kodwa kazange waba ligwala uShamgari. Simbona esukuma ethatha ugodo lwakhe lonliyana, uyabulala amaFilistiya. Wayengesabi. Siyabadinga obaba labomama, siyawadinga amantombazana lamajaha angasomagwala ngensuku zokugcina. Nxa amaFilistiya esiza, nxa uSathane ebhonga esethusela esithi ukuhambisa ivangeli kakuhambiseki, imali kayikho, kakuhambiseki kule COVID, kakuhambiseki kule zinto lokhu lalokhuyana, siyabadinga abantu abaza kusukuma ngesibindi bathi loba yikufa siyaya. Hlobo zami ezithandekayo, wasukuma uShamgari, kazange wesaba, wathi ngizohamba ngiyowahlasela lawo maFilistiya. Kazange aphelele ngokuthi ngizo, kodwa wahamba lakanye wawabulala amaFilistiya. Hlobo ezithandekayo, umlimi ukhangelele kuwe, umlimi ukhangelele kimi ukuthi sisukume, singesabi, singabi ngamagwala. Umunye angesaba athi ngingafundanga ngingafakaza kanjani ivangeli, mina ngacina ngo-sub A sub B, ngingalifakaza kanjani ivangeli ebantwini abafundileyo, mina ngacina ngo-grade 7, ngingachumayela kanjani. Hlobo ezithandekayo, umlimi kabizi abaqeqetshileyo, kodwa uyaqeqetshisa ababizileyo, abathume bahambe ensimini yakhe ngomhlaba izithelo zibuye. Hlobo esithandekayo, kudingakala wena, dingakala mina kubana ngiyamukele ubizo, ngivume, ngingesabi. Xa ngingahamba ngizobuya sengihlabelela sithwele izinyanda,
Singahamba sizobuya sesithokoza sesihlabelela kamnandi. Ngike ngitsho lokhu sihlobo zami esithandekayo. Uyakwazi ukuthini uJesu kazange wabiza abaqeqetshileyo bonke. Yebo babekhona abaqeqetshileyo, kodwa bakhona abanye abasukuma belomdlopha wamanzi, bethiya inhlanzi, benjalo bengabathi benhlanzi, basukuma baya ngabagoli babantu. Kazange wathatha abaqeqetshileyo bonke uJesu. Ngakho kungesabi, ungazikhangeleli phansi uthi wena kawazi lutho, kawufundanga. Hamba sihlobo sami esithandekayo, umlimi uza kukuphathisa, uzokunika okokukhuluma. Ungesabi. Khumbula uLegioni, kanti wafunda ngaphi uLegioni? Wayevele ezihlalela emangcwabeni elamadimoni, ehlala ezidlepha, ehlala ezisika ngamatshe, enjalo egqoka amaruvuruvu. Kodwa wathi sebhekwe nguJesu esekhululiwe. Siyambona nxa ecela uJesu ukuthi ngicela ukuhamba lawe, uJesu uthi hamba kwabakini, hamba kwabakini, hamba. Uyasukuma uLegioni, uyangena iDecapolis, uyafakaza ngalokhu uJesu amenzele khona. Wena kawufanani loLegioni, kawuhlala emangcwabeni, ingqondo zonke zikhona, konke kwenele. Ngakho ke umlimi uthi kasukumeni sihambeni sihlobo zami esithandekayo, ngoba umhlaba uyabubula udinga ukukhululwa. Singesabi. Ikho phela uIsaiah 41 verse 10 esithi yena ungesabi ngoba mina ngilawe, ungapheli amandla ngoba mina nginguNkulunkulu wakho, ngizakusekela ngikusize ngesandla sami sokunene esinqobayo. Ungesabi lutho. Phela nje kuMatthew 28 verse 20 wathi ukuthi bheka mina ngizokuba lani kuze kube sekupheleni kwesikhathi. Isikhathi kasikapheli, lokho esikhona. uJesu uzokuba lawe, uzokuba lathi sihlobo sami esithandekayo. Singesabi. Shamgari, ungesabi. Hamba uyefakaza ivangeli. Isifundo engisitholileyo lapha ngoShamgari, kazange wesaba, kazange waba ligwala, wasukuma wahamba. Isifundo sesibili engisitholileyo lapha yikuthi uShamgari lo wasebenzisa lokho ayelakho. Ya, kazange athi kangela mkhonto, kangelani, kulugojwana lokhu, kodwa wasebenzisa khona. Ngasona leso sikhathi yikho ayelakho uShamgari, wakusebenzisa wakhulula uIsrayeli. Yikho elotshiwe eBhayibhelini, wakhulula uIsrayeli. Aluba kazange wasebenzisa lokho ayelakho, aluba uIsrayeli wathunjwa. Sihlobo sami esithandekayo, angikwazi ukuthi wena ulani, kodwa engikholwayo ukuthi sonke silolutho. Omunye angathi mina angenelisi ukuhambisa ivangeli ngoba ngilondorindori, kodwa undorindori lo uyakwanisa ukuthumela iSMS, uyakwanisa ukufona. Sebenzisa lokho lakho ukuze ivangeli lihambe. Omunye angathi mina hayi ukukhuluma vela ngikukwanisi, kangikuphiwanga, kodwa hamba ewardrobe yakho kulezigqoko ezingaki. Vele ungazibona ungumKristu ulezigqoko ohlala 3 months ungazigqoki, kasozakho zikhiphe ezinika abanye. Zikhiphe ezinika abanye ngoba i3 months le isidlulile, iveza ukuthi hayi asozakho, zikhiphe loba zizinhle kanjani, zithathe uyezinika abanye ukwenzela ukuthi ivangeli lihambe. Sihlobo zami esithandekayo, uShamgari wasebenzisa lokho ayelakho. Kazange ahlale phansi, kazange athwale imkhono ekhanda, kazange afaka ama-complaints athi mina ngilalutho, kangitrenelanga ukubana ngiye empini, ngizange ngiye trainer njengamaFilistiya, kodwa wasebenzisa lokho lakho. Ulani muntu omutsha? Ngiyabuza, kuyini olakho? Sihlobo sami esithandekayo, umlimi usinikile izipho esilazo, abanye zizarusa umlimi azasithathele ngenxa ukuthi kasizisebenzisi. Kuyadingakala ukubana sikusebenzise lokhu umlimi asiboleke khona, kathesi kwenzela ukuthi ivangeli lihambe. Kanti wena ulani sihlobo sami esithandekayo?
ulani umlimi kuphile iskili sokupheka vula isikolo samahara sokupheka once a month ubize abantu eduzana omakhelwane ubafundise nxa ungakaqalisa ukufundisa kuyakhuleka kuyafundwa ilizwi likaThixo sebenzisa lokho lakho ulani isihlobo sami esithandekayo ulani wonke umuntu lakho mhlawumbe wahamba kuyaqeqetshiswa ukuba ngumbalisi kodwa kawukaqhatshwa bakhona o-form 4 abakhangelele ukuthi babhale bakhona o-grade 7 abakhangelele ukuthi babhale ungeza kuthathe yini abangu-10 ubafundise mahara umlimi uza kukubhadala ukuthi uhlupho ezikhathi eziningi abanye sesigijimisa imali ukudlula umphefumulo sebenzisa khona lokho lakho ukudonsela abanengi kasikusebenziseni isihlobo zami esithandekayo mkhulu umvuzo wakho ekhaya ezulwini ungakhangeleli kuphela lapha phansi ubana ngizoyenza ngizatholani kule ntokozo ekutholeni imphefumulo bathandekayo umlimi uzasivuza ngendlela emangalisayo yebo singaswela ukuvuzwa seselapha emhlabeni kodwa ezulwini sizawuthola umvuzo wethu umlimi asenzele kahle isihlobo esithandekayo singahlaleli izandla nanku okwesithathu okungithathekisayo ngoShamgari Shamgari waphikelela kazange waphela amandla waphikelela kazange athi sengibulale 5 sendiniwe mana ngiyekele mana ngihambe azange abaleke kodwa waphikelela wabulala 10 ngiyayimagina ethwele bambugodo ehlaba ebulala kunzima isandla sesiba buhlungu kunzima eginqa amaginqo esehla kazange ame kodwa waphikelela esebulale 60 waphikelela esebulale 100 kwakunzima mhlawumbe wayekawele phansi ugodo lukhithike wayeludobha aqhubekele phambili hlobo zami esithandekayo waphikelela uShamgari Shamgari ongilaleleyo kungani usufuna ukuhlala phansi kungani usufuna ukudela kungani usufuna ukuphela amandla phela wena wawusaziwa ngokuthi once a week uyenza ama-Bible studies kanti sokwathini sewaloywa ngubani wawusaziwa ukuthi lapho ufike khona uyabhodela izindlu usenza i-witnessing sokwathini sewaloywa ngubani wawusaziwa ukuthi nxa ukhuleka kule list yama-neighbors akho owakhulekelayo every day kathesi suzikhulekela wena wedwa sokwathini sewaloywa ngubani sihlobo sami esithandekayo siyaludinga loluyana kholo olwalukhona endulo phikelela sihlobo sami esithandekayo nxa usenza imisebenzi emihle ungami ngoba uJesu kakabuyi okungasimisa kuphela yikudabuka kwesibhakabhaka indodana yomuntu ize ukuzothatha bayo kodwa nxa engakabuyi uJesu akumelanga sihlale phansi kumele sukume sisebenzise lokho esilakho kumele sukume abantwana abancane sukuma mpathfinder umemeze ngodaba lokuza kukaJesu Kristu mayouth elingilaleleyo ungahlali phansi sukuma umemeze ngoJesu zayo masinyane baba mama asingahlaleni phansi kasitsheleni umhlaba ngoJesu ozayo masinyane kazange waphela amandla uShamgari kazange waphela amandla ingoma ithi ngiyafuna lo mlilo sihlobo zami esithandekayo lo mlilo ngiyawufuna lami ngingomunye wabo angikhombela abanye kodwa ngiyazikhombela lami njengomthungameli
ngiyawufuna lo mlilo okhona endulo okhona kubo Paul babeshaya bengena emajele kodwa kabazange bama baphikelela ngokuchumayela ivangeli. Ngiyawufuna lo mlilo okhona endulo lapho abangcwele babechiswa kodwa kabazange badela bakhuleka bachumayela ngoJesu zayo masinyane. Ngiyawufuna lo mlilo hlobo zami ezithandekayo wokuhambela abagulayo. Ngiyawufuna lona mlilo wokutshela abanye ngoJesu zayo masinyane. Ngiyawufuna lami lona mlilo wokungakhangeli ukuthi kule malini kodwa ngikhangele ngemphefumulo ephuphayo. Ngingathi nxa ngibizwa ngibuza ukuthi liza kunginika malini kodwa ngibuza ukuthi lifuna imphefumulo emngaki. Ngiyawufuna lona mlilo. Isihlobo sami esithandekayo njengabameli bakaKristu silapha emhlabeni uJesu sikhangelele ukubana sihambe singesabi lutho, sihambe sisebenzise lokho esilakho, sihambe singaphela amandla ngoba umhlaba uyabhubha. Mlindi vuthela icilongo, xwayisa abadukile. Hlobo zami ezithandekayo, yebo kungakhanyakala ngani sikhuthazana sodwa lapha okumele bahambe, kodwa bakhona abanye awabangakamamukeli uJesu njengenkosi lomsindisi. Ungezwa ngani kukhulunywa lalaba sebemamukele, lalaba bahambisa ivangeli, kodwa uJesu laye uyakhuluma lawe. Uyakubizela esibayeni uthi woze esibayeni ufuna ukukusebenzisa. Woze kube nini ulokhe uhlabelele emabhawa, woze kube nini ulokhe uguqa ezinyangeni, woze kube nini ulokhe uqekeza kubaprofethi bamanga, woze kube nini ulokhe uthunqisa igwayi kulokuthunqisa umthandazo. Uyakuncenga la uJesu uthi buya wakufela ukwenzela ukuthi umsebenzele. Sonke siye ekhaya ezulwini. Hlobo zami ezithandekayo, uJesu uyabiza, uJesu uyancenga. Uncenga abatsha, uncenga abadala, uncenga omama, uncenga obaba abangasebenza laye. Hathi abazasebenzela uJesu kodwa abazasebenza lo Jesu. Ngiyafisa mina kusebenza lo Jesu. Ngiyafisa ukuthi ngibe nguShamgari, ngisebenzise lokho engilakho, ngiphikelele ngingadinwa. Sihlobo zami ezithandekayo, ngingaphela amandla. Ngiyafisa siloyiso sakho yini lawe kuthi umlima kuphathise ubusuxega amadolo, ubusuthandabuza, ubusudiniwe yikutshela abanye ngoJesu. Wake wahamba sokuyihistory kathe, sokuyimbali. Usuxoxa usithi ngensuku zethu sasichumayela, ngensuku zethu sasifakaza, ngensuku zethu sasikhuleka. Hayi isihlobo zami esithandekayo, kumele kwenzakale kathesi. Ithilongo lingakakhali, msebenzi umnengi, amasimo avuthiwe, adinga abavuni, adinga izisebenzi. Ungabe ufisa lawe ukusebenza lo Jesu? Mina ngiyafisa ukuthi ngingaphela amandla. Ngiyafisa ukuthi uThixo ngiphathise nisebenzise lokho engilakho, ngibizele abanengi. Lawe nxa kuyisiloyiso sakho, asikhuleke ndawonye lapho khona. Siyakhuleka. Baba wethu osithandayo sezulwini, siyabonga ithuba elihle osinika lona ukusikhumbuza ukuthi amasimu vela avuthiwa adinga ukubana siyevuna. Siyabonga Jehova olungileyo ukusikhumbuza ukuthi usiphile izipho okudingakala ukubana sizisebenzise, singaphela amandla njalo singadinwa. Sibizele abanye osindisweni, siphathise Nkosi, sinika amandla, vuselela umlilo athi usubhebha mbijana, athi usufuna ukucitsha umlilo wokuhambisa ivangeli. Sivuselele Nkosi, sikusebenzele, sihambe, sibizele abanengi ngakuwe, kwenzele ukuthi sibe khona ekhaya ezulwini. Sibusise Jesu, ngawe siyakhuleka. Amen. Siyabonga abathandekayo,
Limali busise, limali gcine, limali enzele kahle. Ngizohamba, asambe sonke, asambe lo Jesu. Amen.